Siyathokoza kakhulu. Mangothobane. Cela ukubingelela. Isangoma esibhula ngonyezi lesi. Ezinye ibhula ngamathambo. Ngizocela futhi ukuthi ngikhulume ngalento le. Kunomuntu njengamanje olaphayo. Kunomuntu njengamanje othi unabantu abadala kodwa abakaze befike kuyena. Kunomuntu njengamanje olaphayo. Uthi yena ulapha ngesithunywa. Uthi yena ulapha ngengilosi. Leyo ngilosi ayikaze ifike kuye. Kunabantu abalapha abantu. Kunamasonto engeke ngiwasho amagama awo athi ayaprofeta. Atshela abantu ukuthi abalapha abantu. Lalela. Uma wenze njalo wangatshelwa ithongo lakho. Yikho thola ukuthi abantu bayalapha. Ethi umuntu hey mina bengilapha mina. Kodwa manje lento ivele yathula noma ngivaliwe. No akusikho ukuvalwa lokho. Wena ulaphe ngoba utshelwe umuntu. Akuzanga ingilosi yakini. Akuzanga ithonga lakho la kuyalela ukulapha ukuthi uzokwenza njani. Kunenkinga ke lapho ukuthi umuntu evele laphe ngokuzwa kulawo masonto lawo ngokuprofetwa. Amaningi amasonto nami ngisontile. Kodwa leyo nto ihambe iphele. Umuzwa ethi umuntu hayi mina bangivala, mina bengenza kanje ngenza kanje nangavala no awuvalwanga. Inkinga yakho uzwe ngomuntu. Ithonga leli alizanga kuwe la kunika leso siphiwo lona la kutshela ukuthi ngingubani ngizokunika lokhu. Moshisa impepho awuzazi ukuthi uzokhuluma uthini. Kusase inhlahla njengoba nje abantu bephila. Leyo ngilozi ayikaze ifike kuwe. Wena wezwa uprofetwa makuthiwa kuyaprofetwa. Utshela uthiwa nabantu abadala kumele ulaphe, kumele wenzeni. Walandela khona. Lento ayizelanga yona. Uma sikhuluma ngokulapha suke sikhuluma ngomuntu owehlelwe abantu abadala noma owehlelwe ingilosi yamtshela yamnika ngokusemthethweni. Bavumelana nayo ukuthi okay mawusu lapha uzokwenza nje mina uzongenzela nje. Sengisho ukuthi ke ungathi uvaliwe kanti into wawuyiziwe wezwa ayifikanga kuwe lento. Yebo ngilapho nje kuphela.